Ngarang haidokiba Council of Higher Secondary Education Manipur Kosem Naloba Class 12 exam ge Art stream da ahum suba position tarakraba FIROJ tungi punsida IAS officer moiraga Manipur gi education sector da hongba purak ningle FIROJ mayang Imphal Bengal dege Pusam Abdul Hussein amade takhelai gi machanupane FIROJ ke pokpa carpenter ne aduga apokpina housewife ne CC Higher Secondary School da tamlakiba FIROJ na haiba exam asida Puna mark chamri gani fumanga fangbata natana subject manga da letter mark su fangke aikoi ge pawmina FIROJ ki yumda chatna hakthengna na unarubada FIROJ na hai hotpu honarabadi lenga ki school da tamlabasu private ki school da tamlabasu soidana mai pakane lenga ki school da tamle haina mahiroi singna ninghanaba tawreidabane isada pandamama thamlaga madubu fangjiba fawba kanna hotnase Manipur lenga ki school singda leiriba infrastructure ge watpa singa si mention biduna School singa sida tamliba mahiroi singbu lemjaningai oiba school lamada tamle haiba wakhalon pokning changna lairik tamhanbina ba education minister ki puning sisting selakle छात्र सिंह गवर्नमेंट तम्मे को आज देखता इंटरेस्ट याउदबा अदोगी अखोन होदनिंग बदो कोई सादे याउदबना ओजा सिंह दुना कोइदा इंटरेस्ट हेन पिछलकबा अदोगी अखोइना होदना दि गवर्नमेंट की स्कूल ओरसु कोई सीसीदे लेइबो ओजा सिंह जे होदनबा छात्र सिंह दि याम अहिंग नुंगिन खंगना होदनाइबा मोइना अखोगी अवात मेटेरियल स्टडी मेटेरियल सिंह क्वेश्चन पेपर सिंह सेम पे दो अखोई सागी मखादा लेइरे अइना हाइजनिंग गवर्नमेंट स्कूल तम बतारगदि कोई चाना बहुत नगारगदि गवर्नमेंट स्कूल को जासिंग जो याम हाइयेबा